imirwano yongeye guca ibintu, ni imirwano yongeye guhindura isura hagati y'umutwe wa M23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC. Uko umunsi ugenda uzaza undi ibintu bikomeje kuzambanetse kandi ibintu bikomeje guhindura isura. Turi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 12 2025, tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe, tugarukanye amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Intambara yongeye guca ibintu ku butaka bwa Kongo hagati y'uyu mutwe wa M23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC. Uti rero intambara yaciye ibintu gute? Byose rero turabyinjiramo ndani ya ndani nkudondoshe mubwire uko bihagaze. Ni tariki ya 26 z'ukwezi kwa 12 aho nakubwiza ukuri ko M23 yagize gutya ikagira gutya ikarasirwa ubwato bwayo, ariko nanone si M23 yarasiwe ubwato gusa, ahubwo biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo nabo ubwabo babarasiye indege ya Sukhoi 25 nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo y'imwe ku rugamba akomeje kugenda atugiraho, ndetse kandi ano makuru akatubwira yuko ibintu byongeye kuzamba ndetse kandi ibintu byongeye guhindura isura muri rusange. Nshuti bavandimwe muryango mugari wa Kadasohoka, ndababwiza ukuri ko ibintu byakomeye cyane ndetse kandi ndababwiza ukuri ko ibintu byakomeye byari kuri uno munsi kwa gatanu. Ihuriro rya AFC rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo rihanura ruhanura indege ya Sukhoi 25 byari kuri uno munsi kandi wa gatanu, aho igisirikare cya Congo FARDC FDNB iyoboye ku mirongo y'imwe ku rugamba cyane ayifatanyije n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC yarashe nayo uruhande rw'umutwe wa 23 aho barashe amato ya gisirikare yarari hagati mu cyaga cya Tanganyika, nk'uko amakuru ari guturuka muri bice akomeje kugenda atugera, ndetse kandi bikavuga yuko urugamba rukomeje kuba magasa. M23 nyuma yuko n'ubundi iri kubona yuko igisirikare cy'u Burundi kiri gucura imigambi ikomeye cyane yo kugaba igitero simusiga, igitero karabutaka mu bice byose baherereyemo by'umwihariko ku misozi ya Kamanyola n'ahandi hatandukanye, bivuga yuko igisirikare cy'u Burundi ngo cyamaze gukora amakuru akomeye cyane y'ubutasi, bakaza gusanga umutwe wa M23 uri hagati ndani ya ndani mu mujyi wa Uvira ngo akaba ari gukora operasiyo ngo zo kwataka bahereye mu duce ndetse kandi n'amakaritsiye ngo abasirikare bakeka cyangwa bazi neza yuko barimo. Nshuti bavanywe rero umuryango mugari wa Kadasohoka, ndababwiza ukuri ko ibintu byakomeye ndetse kandi ndababwiza ukuri ko ibintu byazambye ndetse kandi uko bigenda bizambazamba niko buri muntu wese akomeje kubona yuko urugamba rwabaye icyitwa magasa ndetse kandi urugamba rwakomeye cyane. Uti rero urugamba rwabaye amagasa gute? Turanyarukira mu misozi ya Fizi, mbabwira imisozi ya za Makobola M23 yamaze kwikuramo, nk'uko amakuru ari kungira aka kanya akomeje kugenda atubwira. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe atugeza aka kanya M23 ndetse kandi n'igisirikare cya Congo FARDC biravuga yuko hafi neza muri Uvira ibintu byongeye kuzamanitse kandi byongeye gukomera cyane. Biravuga yuko mu gace kitwa Gomba muri Uvira humvikanye urusaku rw'amasasu, bikavuga yuko kandi ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB ngaraba wazarendo bisuranyemo n'uruhande rw'abasirikare b'abarundi bari baherereye mu gace kitwa Gomba, na gace kari hafi na Kavimvira ndetse kandi kakakegera neza hafi y'umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bavanywe rero ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kuzamanitse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Nk'ubu amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imwe ku rugamba indege ya Sukhoi 25 nyuma yuko irashwe, ndetse kandi bikavuga yuko ibitero by'indege za FARDC byongeye kubura ku rwego rudasanzwe mu misozi yariya muri Fizi ndetse kandi no mu bindi bice bitandukanye. Biravuga yuko ku ruhande rw'umutwe wa M23 hari uduce twinshi batangiye kwikuramo, bikavuga yuko kandi uruhande rw'umutwe wa M23 ngo imisozi ya za Makobola n'ibice byinshi bihegereye ngo bari bamaze kusanga yuko imisozi iri strategique cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC, byoroshye cyane yuko iki gisirikare cya FARDC cyabarasaho ku rwego rudasanzwe. Amakuru angera aka kanya bikavuga yuko imisozi yegereye ahitwa za Minembwe hafi na Kakuku ya kabiri, haraza Kamombo, Sibatwa, Kakomba, Katembo, ibi bice M23 yari yaramaze kwinjiramo
ibyinshi muri bo wongeweho imisozi ya za Makobola M23 yamaze kuyikura. Ibi kandi byatewe nuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB rukomeje kugaba ibitero simusiga, rukomeje kugaba ibitero karabutaka ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 nkuko amakuru ari guturuka ku mirongo njya rugamba akomeje kugenda atugeraho, ndetse kandi bikavugwa ndetse kandi bigaragara yuko urugamba rwabaye ihurizo. Nk'ubu amakuru kandi akomeje kugenda aturuka mu duce twinshi dutandukanye, indege ya Sukhoi 25 yarashweho ngo yarashwe kwibaba n'uruhande rw'umutwe wa M23 isubira muri position n'ubundi yari turutsemo, nk'uko amakuru ari guturuka muri abice akomeje kugenda atugeraho, ndetse kandi bikanavuga yuko urugamba rukomeje kuba magasa ndetse kandi rukomeje kugenda ruba ihurizo. Ibi kandi bikanavuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi n'uruhande rw'abacancuro ngo bamaze gucura imigambi simusiga, imigambi karabutaka yo kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse kandi ibitero bigomba gushegesha bikomeye uruhande rw'umutwe wa 23 mu gihe kandi 23 nayo niyo kandi 23 yo ikomeje gukora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo ibice biri strategique uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bari kwerekezamo bahave kugira ngo bataza kwisanga mu ihurizo rikomeye ryo kuba bapfusha abasirikare benshi cyane. Ibi kandi bikavuga yuko biri no guturuka yuko mu misozi ya Fizi imwe n'imwe itandukanye ikomeje kugenda ngo igaragaramo abaturage benshi bari gukorana bya hafi na FRDC. aba FRDC bakisha mu mazu y'abaturage, bikaba biri koroha neza yuko bamwe mu basirikare ba 23 ngo bashobora kuba bategwa ambushi bikomeye n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC n'iyi misozi ya Fizi ndetse kandi n'iyi misozi ya Baraka. Bivuga yuko ngo M23 yamaze gukorizanisha kurijanisha igasanga yuko ngo abaturage hafi 50% bashyigikiye uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC. Ibi kandi bikavuga yuko uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC bamaze gukora buri kimwe cyose gishoboka, gukora buri kimwe cyose gishoboka, bagakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bakorane nabo ku rwego rudasanzwe. Ahangaha bikavuga yuko harimo n'abaturage benshi bahabwa amafaranga kugira ngo batange ripoti y'uburyo 23 iri kwinjira mu misozi yegereye Baraka ndetse kandi n'imisozi ya Fizi, nk'uko amakuru ari guturuka muri bice akomeje kugenda atugeraho. Kivu y'Amajyaruguru amakuru adasanzwe akomeje kugenda avuga muri teritwari ya Rushuru, Wazalendo iravugaho ngo gutega igico M23 igatwika imodoka yayo, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho. Ibintu bikomeje kuba bibi ndetse kandi ibintu bikomeje kuzamba. Nshuti bavandimwe ndababwira kuri yuko ibintu bikomeje kugenda bihinduka ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Twihuse cyane rero nagira ngo dutangire kuri buno bwato kuri ano mato y'igisirikare cy'umutwe wa 23 yarashwe n'igisirikare cya Congo FARDC. Tutigize tugarukaho neza mu buryo bwimbitse kandi bweruye uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri uyu munsi zarashe amato abiri y'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 n'ubwato bwarasiwe ku cyambu cya Kalundu ndetse kandi giherereye mu kiyaga cya Tanganyika mu gace ka Makobola muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Kandi bikavuga yuko ubu bwato bwarashwe na drone ya FARDC. Bikanavuga ko kandi amakuru akomeje kugenda aturuka, amakuru avuga ko abasirikare bose bari barimo bitabye Imana. Ni mu gihe kandi usibye kuba AFC yarasiwe ubwato, amakuru avuga ko ejo kuwa 4 nimugoroba ingabo zayo zari ziri ahitwa Imakabora zavuye, bikarangira FRDC na Wazalendo binjiye muri aka gace nyuma y'imirwano yahabereye ku misozi ya Kasekesi, Bangwe, Ngarura, Makobola ikikije uriya mujyi muto uri hagati yo muri teritwari ya Fizi ndetse kandi na Uvira. Andi makuru kandi avuga ko kuri uyu wa 5 imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'inyeshyamba n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa mu gace ka Katongo no mu nkengero z'uduce twa Kigongo, Kabimba duherereye mu birometero bibarirwa mu 8 uvuye mu cyambu cya Uvira.
ni mu gihe kandi bivuga yuko ku ruhande rw'umutwe wa M23 muri teritwari ya Rushuru ari ayandi makuru ari guturukayo bivuga yuko icyitwa Wazalendo bateze ambush ikomeye cyane uruhande rw'umutwe wa M23 bikarangira batwitse imodoka yayo. Ingabo z'umutwe wa AFC M23 bari ku burinzi mu muhanda Goma Rushuru muri parike y'igihugu ya Virunga biravuga ko zaguye mu gico zatezwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Nyamuneka kuri uno munsi bikavuga yuko kandi ibi byabaye mu gihe bivuga ko izo ngabo zategewe hafi y'agace ka Rumangabo muri teritwari ya Rushuru. Amakuru kandi avuga ko ubwo byabaga impande zombi zarasanye birangira imodoka AFC M23 itwitswe nyuma yuko ingabo zayo zari zimaze gutatanywa na Wazalendo. Bivuga ko kandi muri iyo mirwano kandi hari ingabo za AFC hari ingabo z'aba AFC zaba zishwe nubwo uyu mutwe utaremeza cyangwa ngo unyomoze ayo makuru. Amakuru kandi aturuka ku mboni zacu ndetse kandi n'abatangazamakuru baduhereza amakuru uko umunsi ugenda uzaza undi avuga ko iyo mirwano yaciye igikuba mu baturage bo muri kariya gace ndetse kandi amakuru avuga ko ejo kuri Noheri byari bikimeze nabi by'umwihariko mu duce twa Rumangabo, Karambi n'ahitwa Rugari. Nshuti bavandimwe rero umuryango mugari bivuga ko Wazalendo nyuma yo kugaba kiriya gitero muri buriya buryo bwa gicengezi zahise ziva muri ako gace kamaze igihe kirekire kagenzurwa n'umutwe wa M23. Bibaye kandi nyuma y'uko M23 imaze iminsi iri gukora ibintu bimaze iminsi iri gukora imikwabu myinshi cyane muri teritwari ya Rushuru, teritwari ya Masisi no mu misozi ya Rubero, ikora imikwabu muri Nyiragongo, ikora imikwabu muri Warikare no mu tundi duce dutandukanye. Ariko akavuga yuko igisirikare cya FARDC na Wazalendo FDLR bo bakomeje kugenda begera mu bice byinshi M23 iherereyemo nk'uko amakuru ari guturuka muri bice akomeje kugenda atugendetse kandi bikanavuga yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Amakuru kandi avuga yuko mu misozi yo muri teritwari ya Rushuru cyane cyane Kinyambu, Kagera, mu misozi ya Zanyakakoma, Ishasha n'ahandi hatandukanye M23 ngikomeze kwakora ibikorwa bitandukanye by'imikwabu nyuma y'uko bamaze kumenya yuko Wazalendo n'aba FDLR bakomeje kugenda binjiramo uko umunsi ugenda uzaza ndetse kandi bikavuga yuko aba FDLR bashobora kuba bateza icyago ndetse kandi n'ibibazo bikomeye mu bice n'ubundi M23 igenzura. N'urugamba rutoshye, n'urugamba karundura, n'urugamba rutoshye, n'urugamba karundura, n'urugamba kandi ubona yuko rwahinduye isura muri no minsi ukubona FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanya bikorwa abo FDNB abacancuro bakomeje kuzana icyitwa amayeri akomeye cyane mu gihe kandi M23 nayo iri kuzana amayeri ariko adasanzwe. Akavuga yuko rero ku ruhande rwa M23 amayeri menshi bari gukoresha harimo amayeri yo kuva mu duce tumwe na tumwe mu rwego kugira ngo bataza gutakaza cyangwa gupfusha abasirikare mu buryo butunguranye muri rusange. Nshuti bavandimwe nababwiza ukuri ko ibintu byongeye kuzamanitse kandi nababwiza ukuri ko urugamba rwongeye kuba magasa ku ruhande rw'ubutaka bwa Repubulika Demokarasi Kongo, aho FDNB Perezida Evariste Ndayishimiye we yongeye kwibasira uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda avuga yuko ngatazi igihugu cy'u Rwanda icyo kimuziza, akanemeza yuko kandi inze igihugu cye byaba ari mu nkengero z'igihugu cye ndetse kandi ngo no mu gihugu cye ngo umwanzi atazabona acengerera yinjira. N'urugamba rero ubona yuko rutoshye kandi n'urugamba ubona yuko cyane kuri leta y'igihugu cy'u Burundi bo basa naho banatsindiwemo ku rwego rudasanzwe kandi rutunguranye cyane. Ariko nanone bo bakavuga yuko gutsindirwa muri Bukavu bagatsindirwa mu Kivu mu duce dutandukanye ngo bitavuze yuko batakomeza gufatanya bakarwanya umwanzi ngo barwanya ari we M23 ngo kandi bakamukura mu bice byose yigaruriye, aho ngo igisirikare cya FDNB cyongeye gutekereza gutanga undi musada w'abasirikare 13,000 bagomba ngo kongera kwegera misozi za Sud Kivu bakabohoza ibice byose byanakunda neza cyane ngo na Kivu y'Amajyaruguru bakinjiramo ibice byose bakabibohoza mu mugambi ukomeye. Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga yuko yamaze gucura ku kigero kingana n'100% kandi akavuga yuko ngo byose azabigeraho ngashingiye ku mbaraga ze yizeye ngafatanyije n'abacancuro benshi batandukanye. Reka mbifurize amahoro n'imigisha, mbifurize kumerwa neza, ariko mbabwira nti intambara yo ku butaka bwa Kongo yahinduye isura ndetse kandi yakomeye mu buryo budasanzwe budatekerezwaho na buri muntu wese.